kono ñande go Sirajo Diallo yewtinolan à l'époque Allah fewne yafomo miɗen waynimo meɗen yaade Abidjan tawi meɗen kellanamo à l'époque o waajimi o wenni ko waɗata hiɗa yaade yimugol kono mi torikema wota yimal lanɗo deyta wodi wonɓe hande yimude hara ko waccugol tun lamɓe onon min yaali tawi ɗon wacca lamɓe ɓen ka meɗen tawsi ɗum ɗon no ka hakkille moɗon no wawi wonde harano ko hakkille am par ce que ko neeɓi o ko neeɓi goto ƴettata kelle jokkata fure acca jombajjo ka donc haray muraad ɗin fop ka be e sa'i mum wona wassay mi añu lanɗo ma mi yiɗa lanɗo kono ñande go Sirajo Diallo yewtinolan à l'époque Allah fewne yafomo miɗen waynimo meɗen yaade Abidjan tawi meɗen kellanamo à l'époque min jooɗi ka kasaron makko ka sera bade o waajimi o wenni ko waɗata hiɗa yaade yimugol kono mi torikema wota yimal lanɗo dey taho ko taho par ce que lanɗo o lanɗo siko leader joba siko lanɗo on ba ñande o iwata anda si on non iwi an le gimol magol a lutta e maggol woni donc n' essentiel yimu ko woni essentiel kon ka aduna tawa jama on fo yiɗay si lanɗo on tu yiɗima batulaɓe yiɗalima haray ella waɗi joni haray mi yuno woɓɓe no wola konngol goo ɓe wi ɓe wolay kamɓe no ɓe yiɗi lanɗo fewndiɗo hande on ɓuri biro maɓɓe onon taw sino wodi kangala ɗon mi tawaka e makka no mi landi on tun onon taw sino wodi hande mo yiɗuɗon ɓuri biro moɗon no metti sifade e kadi mi yiɗa lanɗo ɗalankaɗo moƴƴa moƴƴa fi honnum komo be e hakkille mum min ka jooɗimi ɗo fiilam pari tami yeggitu mi hootay si mi hooti tami yeggitu mi artoyay kadi ko ɗum waɗi simin mata goto yeggitu ka figgi andita ka yani ɗon mi yowlanima fi nene wa nene ala ka mi anda non alanda to lanɗum ɗon kono noon au contraire na ɗum ɗon mi jaabima an kono komi andintite woni haade mi yewtinoma ɗum normalement hanano hay ko lanɗoɗo alam par ce que min mi présentike e ma mi innima min ko Allah wlan subahana wa taala on e nene an jara après si mi yiɗa noon baba nene an woni lekki ande annayi baba an woni lekki miija an on siɗa mari nene hiɗa mari baba ɓay pellette alamo ala ɗum e pellet si ɓe jibinali ma yiyata goɗɗum go ka aduna a wawata inde goɗɗum no ɓuranma ɗum ɗon ka aduna ma normalement min dey petiyero mi anda noon goɗɗo go de ɓaymo be hakkille mum ɗen ko ɗum mi wowlanma kadi